wa kwa gae le godimona ba re moruti o remile ke bo bitsa altar call ke ba tlile a wa bitsa altar call ke a bitsa kana ba wa bona nna ke tlhekisha ya ka tsela morena Jesu ka ra fitla kwa ka re morena o bo mpona ke rena ke ba bitsa ke ra ba tle ba o amogele ba e ga ntšhitše. I'm giving you this opportunity. O re Jesu a ke motsebe moruti ke a le kwa le ya pele le re ya ga Jerusalema kitima utle mo pili sa epela kopolo Yesu nako itla o tšee Jesu re simple re ya gae matata a se spiri se a se story ke na lo lora taba tšengwe and ke botsa batho ga ntšhikere I doubt 15 years re ke se ka bolela ko Jesu wa buya bana besho what's if I'll taba tše a o di kwishiše check all the sides a o bolele na o bolela lentšu ka moka tše bolela Jesu ba di bolela bana ba na le bana a ba tlhomphi batho ba e ratela tša bona dilo tše ka moka di a diega mebuso e a lwana bo Trump ka mo ke bona they are threatening for the World War III batho ba modimo Jesu wa buya one last time go šala ka nako lefaseng le wa ya wa tsena dibeleng a se papa ditaba tša dihele di a phela a o le gona gore ke nyaka Jesu ka go bona fela ke rapele ke o fe mohao ga o tla o tsamaisa